uyu ni Harry Kane Pati Harry Kane afite amasezerano y'imyaka 2 asigaje kuri contract 2025-2026 uyu mwaka turimo ndetse na 2026-2027 Harry Kane wenda hari icyo rushatse kongera ariko ndibaza Harry Kane mu gihugu cy'Ubudage ese koko ku myaka ye ko ari mu myaka 30 na avuye muri Bayern Munich arinde ikipe ikomeye yamusamira hejuru ku buryo yagaruka mu Bwongereza agakomeza guperforminga kuri top level. Navuga ko bigoranye cyane kugeza aka kanya uwo bitari Edward Kane n'ubukinnyi ubona ko kujya muri equipe ya Bayern Munich ntabwo yari yo first choice ye nkurikije uko mbibona kuko twese turabyibuka muri sezo yari nziza cyane ya hari Edward Kane icyo gihe equipe ya Manchester City yaramwifuje nk'umwataka ugomba kujya kubafasha icyo gihe Manchester City yari ikeneye umwataka mbere y'uko igura ba Erling Braut Haaland icyo gihe byarangiye hari Edward Kane anaserereye n'ubuyobozi bwe ba Daniel Levy mbere kuko Daniel Levy yamaze kugenda akiri muri equipe ya Tottenham ubona ko ntabwo bigeze bagirana ibiganiro bimeze neza kandi ubona ko hagiye hazamo ibintu byo gupezanya hari Kane akavuga ngo ndashaka kugenda Daniel Levy nawe akavuga turaguma hano kubera ko equipe ya Tottenham Hotspur warabibonaga neza ko ari Kane namara kugenda ako kanya ititeguye guhita ibona umuntu uraza kugira ngo atange byibura ibyo ari Kane yatangaga cyangwa se ibyenda kwegera ibyo yatangaga byatumye rero umubano uba mubi hagati ya Harry Kane ndetse n'ikipe ya Tottenham Hotspur birangira nayo mahirwe kujya muri equipe ya Manchester City atayabonye kuko yavugaga ati nshobora kujya muri Man City nkurikije ibitego nsinda muri Tottenham Hotspur kuko n'umukinnyi wakora seze 3 zikurikiranya aboneka byibura muri 3 batop scorer muri Premier League ariko ibyo bitego yabitsinda ugasanga Tottenham Hotspur ntabwo ari equipe iraza byibura ngo ibe niya kabiri cyangwa se ibone niyo Big 4 bikagorana cyane akazi gakomeye cyane yagakoze n'ubundi ari muri equipe ya Tottenham Hotspur 2019 bagera kuri finale ya Champions League uyu mukinnyi nyuma y'ibyo bya Man City bivuyeho haze equipe ya Manchester United muri ya nkubiri twavugaga ngo amakipe akeneye abataka ku mugane Burayi twarabonaga ko Paris Saint-Germain ikeneye abataka icyo gihe bavugwa kuri ba Victor James Osimhen ba Ivan Toney bavugwa muri equipe ya Brentford uyu Harry Kane nawe yaravugwaga muri equipe ya Manchester United biza kurangira n'ubundi atagiye muri equipe ya Manchester United icyo gihe byahise biba ngombwa ko Bayern ijya muri deal ubwo bishatse kuvuga ngo choice ye ya mbere kwari ukuguma muri Premier League 1 kuvuga ngo ndatwara ibyo bikombe ijye muri equipe irwanira ibyo bikombe icya kabiri ndaba nakina byibura nko muri equipe nzatsinda ibitego nako kazi kanje kakagaragara nkaba natwara ibikombe noneho nkaguma muri champion ndaza gukura agahigo ka Alan Shearer noneho icyo kintu abarakibuza nanabyibuka ko Harry Kane ajya no kujya muri equipe ya Bayern Alan Shearer yaravuze ati nagutegera kugira ngo ugereyo rwose ibintu bigende neza cyane icyo gihe Harry Kane kwerekeza muri equipe ya Bayern navuga ko itari first choice ye kujya muri equipe ya Bayern agezeyo n'ubundi turabona ko Bayern yari yamaze guhinduka kuko twabonye era yaba Ian Robben twabonye era yaba Frank Ribery iyo era yamaze kuvaho haza abandi bakinnyi basa nk'ari bashya ariko batari kuri ya level yaba Ian Robben nibwo bazanye ba Leroy Sané babakuye muri equipe ya Manchester City aba Kingsley Coman amukuye muri equipe ya Paris Saint-Germain bazana ba Serge Gnabry ubona ko nabakinnyi nyine beza ariko atari babandi tuvuga ngo niba tuvuga ngo equipe yonde ya Man City ifite Haaland tukavuga equipe ya Real ifite Mbappe tukavuga amakipe nka za Arsenal wenda Victor Yokles nubwo tutari twamenya neza ko bizaba successful 100% ariko ukabona ko babakinnyi Bayern yazanye ntabwo ari babakinnyi tuvuga ngo ni equipe irajya ku mugane Burayi ihangana 100% wa mukinnyi w'indererwamo nkuko twavugaga mu myaka ishize twavugaga equipe ya Bayern tukahita tuvuga ngo Robert Lewandowski arahari araza gutsinda ibitego none abandi baze bamwiyungaho baze kongeraho ibyo bitego Harry Kane yaragiye nk'uwo muntu wakora ibyo bintu mu kugerayo murabizi ko na sezo rwose bitagenze neza equipe ya Bayern ntigeze itwara n'igikombe abantu baravuga ngo wa muvumo wese kuko abantu bavuga ko ari umuvumo kuvuga ngo umukinnyi witwaye kuriya yagera kuri finali ya Euro bikarangira abataliyani babatsinze kandi bitwaye neza muri equipe ya Tottenham agatsinda nitwara ibikombe ageze muri Bayern yatwaraga na championa birangira bayibuze Bayer Leverkusen nitwara igikombe mu kugerayo rero ubona ko ibintu byanze kuri kontra rero yasinye Harry Kane ku myaka ya 32 afite kugeza aka kanya ngiye mbona kubina ari gutanga muri equipe ya Bayern nibyo bintu byabayeho mbere yuko bamushaka kuko kugira ngo ikipe igure umukinnyi ibimuteganyamo byibura ibintu bitatu mbere na mbere uri umukinnyi byibura uri muto barakuzana muri equipe uze noneho uhita performinga nibiramuka byanze baraza kugutiza ibyo twatanga urugero nko kuri ba William Saliba
bamukuye muri Saint-Etienne biranga bamutiza n'ubundi mu Faransa aragenda azamura urwego. Harry Kane si umukinnyi uravuga ngo nagura nimuzana bikanga uzamumaza iki ku myaka 32 nta wundi muntu uzamukenera. Icya kabiri ni umukinnyi ushobora kuzana wenda akaba yagira nk'ikibazo cy'imvune ukavuga uti wenda azakira yongere bigende neza. Ubu tuvugana uwo bita Gavi ni umukinnyi ubona ko aza nubwo yavunitse igihe kinini ariko azagaruka agira igihe cyo kongera kwigaragaza kubera ko aracyari muto. Icya gatatu ni umukinnyi noneho ufite icyo bita selling value, namuzanye ibyo namwitezemo byose byanze ariko byibura hari ukuntu nzamugurisha abandi nkongera nkamubonera umukinnyi mu gihugu cy'Ubwongereza nta kipe ifite amafaranga yo gutanga ku isoko ngiza n'umukinnyi ku buryo bizafiringa bakabura aho bamugurisha. Uwo ni hari Edward Kane nubwo ahageze aka kanya urwego rwo twamaze kurubona yagurwa n'ikipe ishaka icyo bita quick fix. Nkuko nguko twavugaga equipe ya Manchester United mu myaka yashize hari ukuntu yakoraga ibintu bimeze nka quick fix, ukabona bazanye Edison Cavani wamaze kushiramo muri equipe ya Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic bakuze, ariko hari Edward Kane ntabwo ari umukinnyi waza nuvuga ngo mfite projet. Ni nayo mpamvu rero mbona ko mu gihugu cy'Ubwongereza nta kipe ngiye mbona yamwifuza, ahubwo igisigaye no kugwa muri equipe ya Bayern amasezerano ye akayamaramo kuko n'ubundi bamuzaniye n'umuntu wanamufasha, barakina Champions League, bazanye wo bita Nicolas Jackson araza kumufasha, baramutiye. Urabona ko byibura batangiye kumuzana ku myaka 32 araza gukina komerezaho n'igikombe cy'isi. Mbona ari ibintu bishobora kuza kumufasha ariko simbo n'indi kipe muri aya makipe n'ubu tuvuga ngo yakina Champions League yahatanira ibikombe yakifuza hari Edward Kane ni imyaka afite n'urwego agezeho nge simbibona gutyo. So ndagira ngo Magnifique aduhe amagambo ya Max Ebel avuga kuri Harry Kane. Icyo ni icyambere. Hanyuma ndagira ngo tujyane neza umuntu wese asobanukirwe ese koko Harry Kane yasohoka mu gihugu cy'Ubudage. Hari n'umugabo witwa Raphael Honigstein akaba ari umugabo w'Umudage nawe avuga kuri Harry Kane situation ye aganira na Talk Sport bamubaza kuri Harry Kane ese aba bagabo bombi baratangaza iki, Harry Kane yava mu Budage yava muri Bayern bimeze bite? Magnifique mu gihe ari kudutunganyiriza izo interview kuri Raphael Honigstein ndetse n'uwitwa Max Ebel, ndagira ngo noneho duhite tureba iki kintu nacyo kinakomeye cyane. Harry Kane ku myaka ye ibitego ari gutsinda, ese Bayern yo yamugundira bingana iki? Bayern iracyamushakira cyamuteganyamo umukinnyi, iracyamuteganyamo key player wabafasha. Ibyo bintu byose tubyibaze. Ari Max Ebel muraza kumenya ubundi ni muntu ki muri Bayern Munich. Muramenya ni muntu ki muri Bayern Munich. Magnifique name ayo magambo. Mu gihe Magnifique akiyashakisha dore ngaya hano ndayafite imbere yanjye. Yateretseho. Ubundi Magnifique ijye menya ko ari marateka ni muzima cyane. Ati it's no big secret that people in Germany don't expect Harry Kane to see out his career at Bayern. Ntabwo ari ibanga rikomeye cyane yuko abantu hariya mu gihugu cy'Ubudage babona yuko Harry Kane atazasoreza kariyeri ye muri Bayern Munich. I think Bayern are braced for the possibility that he will leave slightly earlier than his contract which runs until 2027. Nekereza ko abantu bo muri Bayern Munich nabo ubwabo bamaze kwishyira mu mutuzo yuko Harry Kane ashobora kudasoza amasezerano ye azageza muri 2027. One way or the other, he and the club needed to take a view on this fairly soon. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi we ndetse n'ikipe bagomba ibingibi kubirebera mu nguni zose hakiri kare. They were pushing for somebody who can both be a backup and an understudy for Kane. Kuko Bayern Munich nayo yari imirasunika ishaka umuntu wajya simburana na Harry Kane ariko n'umuntu wazamusimbura by'igihe kirambye. They looked at Benjamin Sesko. Barebye kuri Benjamin Sesko. They looked at Nick Voltemade. Barebye no kuri Nick Voltemade. They ended up with Jackson with an obligation to buy. Byarangiye babonye Nicolas Jackson ariko birangiye bumvikanye na Chelsea yuko byashoboka yuko bazamugura. This suggests Bayern are aware of the possibility that Kane might go in a year or two. Ibi byose biri gutanga amahirwe yuko Harry Kane ashobora kuzaba atakiriyo mu myaka 2 cyangwa 1. But at the same time, he is so good that anyone who comes in has to play around him. Ariko nanone n'umukinnyi mwiza kuko buri wese uje agomba gukina iruhande rwe cyangwa se hafi. There is absolutely no chance that Jackson will displace
Kane. ni amahirwe menshi nabihereza yuko Jackson azambura umwanya Harry Kane. He will have to play alongside him, ahead of him, or give Kane a rest in a game or two. Azakina iruhande rwa Harry Kane cyangwa se amukina imbere ye, ariko se n'ikindi gishoboka nuko yajya akina ari uko yamuruhuye mu mukino umwe cyangwa ibiri byashobotse. But he is very much there to be his eventual successor, but we are still quite far off that. Kuko bigaragara yuko ari hariya nk'umuntu uzamubera umusimbura we, ariko turacyari kure y'ibyo. So ayo ni amagambo y'uyu munyamakuru Raphael Honigstein, ni umunyamakuru w'umudage yaganiraga na Talksport abantu barayizi, ni igitangazamakuru gikomeye ku mugabane w'Uburayi by'umwihariko mu gihugu cy'Ubwongereza. So Magnifique nashyiraho n'amagambo ya Max Ebel, ndagira ngo tubijyanire hamwe. Max Ebel ni muntu ki mu ikipe yitwa Bayern Munich. Tujyane kuri aya magambo ya Max Ebel agaruka kuri Harry Kane. Ati Harry Kane is a player who benefits from Vincent Kompany with the way we play football. Harry Kane ni umukinnyi wungukira mu buryo Vincent Kompany akina mu mupira we. For me, Kane has developed in a way that is special. Kane ku giti cyanjye yamaze kuvamo umukinnyi tubona ko ari uw'agatangaza. He is not just reduced to scoring goals, but the way he runs for the team, the way he creates chances. Ntabwo ari ukubera gusa atsinda ibitego byinshi, ahubwo n'uburyo yirukanga mu kibuga agerageza no kuremera uburyo bagenzi be. Kane is an outstanding personality. Kane ni umuntu mwiza kandi uhamye. He just wants to be successful and win titles. Warifuza kuba yaba umuntu watwaye ibikombe byinshi. That's what drives him. Ibyo nibyo bimuyobora. And we want him to keep doing that for as long as possible. Kandi ibyo turifuza yuko twamugumana muri ubwo buryo by'igihe kirambye gishoboka. Aya ni amagambo ya Max Ebel. Max Ebel tubanze dusobanurira abantu, niwe sporting director w'ikipe ya Bayern Munich. Aran, ibi bintu bihatse iki? Ubundi Bell twamubara tumubare nk'iki? Ni director of football. Ni director of football. Kuko hakimara okay, bazanye Christian Friend, Christopher Friend arahari, ni Christopher Friend arahari, hakaza na Max Ebel, umwe ni director of football ni Max Ebel. Ubundi director sporting director ni Friend. None uyu ni director of football. Yeah. Okay. Uyu mugabo bamuzana muri Bayern Munich ari umugabo wabagamo witwaga Brazo Salihamidzic. Ukuru machamani bamwita Christian Dresen. Yego. Uyu mugabo aza yaje kubaka ibintu bya Bayern, aravuga ati mukore misuku mwubaka ibintu bifatika. Yego. Arani aya magambo atangaza kuri Harry Kane n'aya magambo y'uyu munyamakuru Raphael Honigstein ibihatse iki kuri Harry Kane? Nekereza ko kubwanjye ku ruhande rwa Bayern Munich nka Max Ebel ibyo avuze niko kuri. Nanjye mfite Harry Kane muri equipe yanjye sinakwifuza kumurekura until mbonye umuntu nyawe koko wamusimbura, byanankundira bakaba banakinanye umwaka umwe. Niyo mpamvu batekerezaga kuri Benjamin Sesko ndetse na Nick Voltamen. Bavuga ati ni abasore bakiri bato gukina umwaka umwe bari ku ntebe y'abasimbura, ntacyo byaba bibatwaye bitandukanye na Victor Yokeres, umukinnyi w'imyaka hafi 27 ari hafi kuzuza, kumuzana ngo ugiye kumujya backup w'umukinnyi ngo kugira ngo azamusimbure by'igihe kirambye, kandi umuntu agifite imyaka 3 kuri kontra byagorana Cedro. Ariko kuri Nicolas Jackson, kuri Benjamin Sesko, kuri Nick Voltamen, abo bakinnyi bose iyo barebye ni abakinnyi bakiri bato Bayern Munich yatekerezagaho. So nibyakunze bazanyo bita Nicolas Jackson harimo na obligation to buy. Rero kuri Bayern Munich iyo umugabo nk'uyu ngagusobanura yuko imikinire y'umutoza yitorora cyangwa se yose igenda ikizingira ku mugabo bitari Kane, akakwereka ko no mu buryo bw'imikinire adateje ikibazo na bagenzi be, akanakwereka ko he has a good personality, n'umugabo no mu busanzwe wakorana nawe. Bivuze ko rero hari Bavaria bishimiye ibyo Harry Kane atanga, bishimiye n'uwo Harry Kane ariwe. Ariko igihe hari gikomeye n'ujya ku ruhande rwa Raphael nawe ari kuguhereza ukuri kw'icyo umwongereza nka Harry Kane udafite icyo gikombe cya Premier League, uzi yuko hari agahiga afite yasize kamutandukanya gusa n'ibitego 48 ka Alan Shearer, nawe icyo kintu agihorana ku bwongo. Nanone yakwire bakabona nibyo muri Bayern Munich hari byo natekereza kuba nagiraho
nanabigezeho hakiri kare byamfasha, ariko nanone nawe yiteguye kureba ese ku bihumbi hafi 350 muri Bayern Munich bari bumereze nyuma y'uyu mushinga mwiza ndi kubona ungira center, ungira umuyobozi wawo. Ibi bintu byose iyo mbirebye nyuma y'igikombe cy'isi nzaba maze kuzuza urugendo rwanjye muri Bayern Munich, cyangwa nzaba asa nkaho ngiye bujuje indoto zanjye ariko nsigaje ahubwo kwishyura ibyiza twagiranye. Aho ntashobora gukina undi mwaka umwe akavuga ati wenda kontra y'umwaka wa nyuma niyo nazakoramo ubwo bucuruzi nkora transfer injyana mu yindi kipe by'umwaka insubiza mu gihugu cy'Ubwongereza. Ariko sofa icyo navuga no rush, nta cyihutisha Harry Kane muri equipe arimo arubashywe, bamugenderaho, umutoza aramukoresha kandi amwereka ko ari umukinnyi w'ingenzi uhari muri equipe byiza cyane. Ni n'umwaka ubona ko mu gihe Bayern Munich yabigize byinshi byiza yageraho Harry Kane na zanzozi yagiraga muri iyo City yifuza kuba yajyamo, ubwo ndi kuvuga za Ballon d'Or na za Champions League, biri kukwereka ko iyi sezo Bayern Munich nayo yaza muri ama equipe ashobora kwikamata akagira umwaka mwiza w'imikino wahereza Harry Kane itike yo kuba yajya kuri podium y'ababakinnyi twita yuko babaye ibirangirire cyangwa se babaye beza mu mwaka w'imikino runaka. Ariko Sofio mbirebye muri Angle zose banira mukeneye, Harry Kane arayikeneye, ahubwo ngeyo ndi kuviza nkuko Rafael yabivuze mu mwaka umwe uri imbere cyangwa ibiri Harry Kane koko inyota ye izaba ari ugusoreza mu gihugu cy'Ubudage. Icyo kibazeho. So ndagira ngo Magnifique ame nanone murebe uburyo mu gihugu cy'Ubudage bikomeye. Tuva kuri iyi ngingo ya Harry Kane, Magnifique ame amagambo y'umunyamakuru ukorera ikinyamakuru cyitwa Bild yitwa Alfred Draxler. Alfred Draxler akorera ikinyamakuru cyitwa Bild. Bild ni ikinyamakuru gikomeye mu gihugu cy'Ubudage. Uyu munyamakuru yagize icyo avuga kuri Harry Kane ndetse asa n'usaba n'imbabazi, avuga ati rwose pe ati mumbabarire ndayamanitse. Yitwa Alfred Draxler. Magnifique na yaduhe ayo magambo y'uyu munyamakuru. Arani tujyane. Ati I was one of those who viewed the 100 million euros transfer from Tottenham to Bayern Munich in 2023 rather critically. Nari umwe mu banyamakuru barebye miliyoni 100 Bayern Munich yishyuye kuri Harry Kane mukora muri Spurs, mbireba mu buryo butari bwiza cyangwa se butari bukwiye yuko ayo mafaranga yashorwa. Donc nsa naho ndi kubinenga. I thought too much money for a then 30-year-old who had never won a title. Icyo gihe natekerezaga ku mafaranga menshi aguzwe umukinnyi w'imyaka 30 utaranatwaraho igikombe. There are cheaper options. Hari abakinnyi bahendutse. Niklas Füllkrug for example had scored 16 goals for Werder Bremen the previous season. Narebaga ku mukinnyi nka Niklas Füllkrug wari watsinze ibitego 16 ari kumwe na Werder Bremen mu mwaka ari wabanje. His Kane's never injured. He is never injured. He is Kane's never injured. Ni umusimbura wa Harry Kane kandi ubu hari kuko navunika cyane. Ntabwo ajya avunika. His Kane's never injured. Nuko ngo we yanenze Kane kabiri. Yaza turakuze uranavunika cyane. Ariko Füllkrug yagusimbura ku bitego nanavunika cyane. Füllkrug muri West Ham akigeramo byagenze bite? Okay, urakoze cyane. Dukomeze. His Kane's never injured. That's not just luck. Amahirwe gusa. It speaks volume about strict discipline and hard training. Ibyo byose bikubwira Harry Kane wari we kuko n'umukinnyi ufite discipline ku rwego rwo hejuru kandi yitoza bihambaye. I don't think Harry Kane is vacationing in a hotel where you have to reserve your lounger in the morning. Ntabwo Harry Kane yaje mu biruhuko aho agomba kubahora ari ategereje gahunda z'abari buze kumwitaho kuri uwo munsi. If I ever meet him, I'd get up really early and put a towel on his lounger for him. Ngiye ku bwanjye nimura nawe nzagenda ahubwo abari giye umwitaho muri hotel azabari. I wouldn't do that for any English person. Ntabwo ibyo ari ibintu nakorera umukinnyi w'umwongereza. So ayo namagambo y'uyu mugabo yitwa Alfred Draxler, munyamakuru ukomeye cyane kuri Bild. Muranamubona ko ari umusaza. So icyo nibaza birasa naho Harry Kane amaze kwemeza Ubudage ku buryo n'abanyamakuru bo mu Budage nabo babona ko ni umukinnyi Bayern Munich
uyifitiye runini ndetse ko gusimbuzwa kwe bigoye. Urumva uyu munyamakuru ntabwo yemeraga ibyo kumuzana kuri miliyoni 100 z'amayero. Harry Kane si ikipe igura abakinnyi bahenze gutyo, ariko yatangiye gusaba imbabazi Patrick. Nibyo mu minsi ishize cyangwa se mu myaka ishize ekipe ya Bayern ni ekipe yakundaga kuzana nakwita abantu bigaragaje neza muri shampiyona y'ikiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubudage. Nujya kureba urasanga umwiza wese wakwita ko ari mwiza, urasanga kenshi baramukuraga muri shampiyona, by'umwihariko muri aya makipe nka za Borussia Dortmund ndetse na za RB Leipzig. Ariko nujya kunyuza amaso muri iyi myaka ishize nk'itatu, urasanga abakinnyi beza bavuyemo ahubwo bajya muri ya makipe n'ubundi ari guhangana n'ikipe ya Bayern. Turavuga ba Jude Bellingham bamaze gusohoka bajya muri za Real Madrid, uyu Dani Olmo nawe yamaze gusohoka yigira muri ekipe ya Barcelona. Ba Haaland n'abataka beza bakakwiye kuba barafashe mbere yuko bajya gushaka ba Harry Edward Kane, birangira yigiriye muri shampiyona y'ikiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza. Ibyo bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko ukurikije uko ekipe ya Bayern Munchen muri iyi myaka yaririmo irayoborwa, urabona ko hari akantu basa naho batakajeho identite kuri bo, ko kuvuga ngo umwiza muri shampiyona y'Ubudage turaza kumwikubira. Burana ujya no kureba urasanga byibura nko mu Bufaransa akenshi umwiza Paris Saint-Germain yamwikubiraga, ariko nubundi ekipe ya Bayern Munchen isa naho yamaze gukora ayo makosa. Ibyo ngibyo ndabivugira iki? Nidusubiza amaso inyuma, mbere na mbere uwo bita Pep Guardiola agitoza ekipe ya Bayern Munchen, murabyibuka ko ari umwe mu bagabo bagiye bafasha ekipe ya Bayern kuzana abamediateri by'umwihariko beza, kuko numwe mu bantu bagize uruhare mu kuzana Jamal Musiala. Ni umukinnyi mwiza cyane kandi ubona ko yaje agahita akora ikintu gikomeye cyane muri ekipe ya Bayern Munchen. Impamvu rero aba badage bamaze kubona ko hari Kane ari imari, bamaze kubona ko bagomba gusigasira neza cyane kugira ngo atagira undi yitwara. Mbere na mbere barabibona ko icyo kintu bamuzaniye arimo aragikora neza, kuko ekipe ya Bayern nta kindi kintu bazari Kane. Ntibamubwira ngo jya hariya ngo ducururi, oya, baramubaza ati uratsinda ibitego, kandi arimo arabikora. Nicyo nawe agasubiza ati ndabitsinda, arimo arashyiramo ibitego amanywa nijoro. Rero icyo kintu nimba aricyo bamuzaniye akaba ari kugikora neza, ekipe ya Bayern ikisabwa ni ukuvuga ngo noneho ko icyo kintu twasanze twakituyemo, ko Bayern Munchen yashidutse yituye muri icyo kintu, ahisabwa noneho kugura ba bantu baza bahita batanga umusaruro ko kanya, kandi ari abantu bakuze. Ntabwo ari umuntu uravuga ngo ndaza mwubakiraho projet yanjye. Barazana uwo bita Luis Diaz, si umwana mutoya cyane uvuga ngo ndaza ngo mutegerezemo byibura seze 5 arimo arakubita ameze neza. Nuwako kanya ni umuntu urazana ukamuvuga uti ndakuzanye uramfasha muri shampiyona, uramfasha muri Champions League. Urazana Harry Kane, si umuntu urategerezaho imyaka 5 uvuga ngo arakubita imyaka 5 ameze neza. Ibyo wapi birambagaragara ko Bayern Munchen yamaze gufiringa. Rero ibi bintu bakoze ni quick fix byo gutuma byibura ekipi ihabasha guhatana muri shampiyona, kuko bari bamaze no gukora amakosa mu batoza. Ni ekipi yagiye ikora amakosa mu batoza. Warafata uwo bitayura na Griezmann ngaratsinda, ariko ngo hari ukuntu ngatari gukina ngo umukino mwiza, kandi atatara yaguha uramureko yagiye muri equipe nationale ari kwitwara neza. Uzanyo bita Thomas Tuchel umutanze y'amafaranga avuye muri Chelsea amaze gutwara Champions League, araje agerageza nawe kwitwara neza, uramubwira uti ntituzakomezanya. Bigeze nyuma noneho uramubwira uti noneho se twakomezanyije, arakubwira ati reka nanjye namaze guhindura ubuzima, ubu namaze kureba ahandi nakigira. Bimwe by'abakobwa b'ubu ngubu n'abasore usanga nyine usanga umuntu ari kukwiryaho Chapatri wa kubanza ruwa kwiriyo oya ntagomba kugatama. Oya ndi kuvuga ibibaho ari ukuntu usanga muri iyi minsi ukabona nk'umukobwa aravuga ati ora ntago ari kuri level uwakwiriyeho tumusuze. Oya ntago ari ngiri kwitanga urugero. Oya nta kibazo, bibaho umugani nanjye wasanga ari uwanyiriye. Ntacyo reka twikomereze, uwakwiriyeho tumusuze. Ntacyo reka twikomereze ariko ntitubirengeho. Noneho byagera nyuma byagera nyuma ugasanga abaye nk'uwigarura. Ayo ngayo aba ari amakosa. Rero ekipe ya Bayern nicyo kintu yakoze kuri Thomas Tuchel, yamwiriyeho iravuga iti we ntituzakomezanya. Bigeze nyuma ko Thomas Tuchel afite ukuntu ameze nk'umutoza, sinzi nimba nabyita ufunga umutwe cyangwa se afite nyine ibyo agenderaho kandi agomba kwizera, kuko uwo bita Thomas Tuchel ni wa mutoza uzabona ari umutoza ushobora kugenda mu kibuga gatsinda igitego, ariko ugasanga yakurakariye kubera ko ibyo yagutumye ntabwo ari byo wakinnye. Abo batoza tujya tubabona. Akakanya turavuga Ruben Amorim avuga ati nubwo ndimo ndatsindwa, ariko nimba mushaka ibindi bintu ubwo nyine murahindura ngewe, kuko we aravuga ati ibyo nkina ni ibyo ngibyo nzabihindura nimba ishaka. Abo batoza barahari. Rero Bayern yabaye nkibwira Thomas Tuchel ngo urarangiza ino sezo ntabwo tuzakomezanya. Thomas Tuchel babonye agiye kuyirangiza
kurangiza bararanganyije amaso ku isi babura undi mutoza bari buzanye nyuma yo kumubura baravuga bati Thomas Tuchel twarakubwiye ngo ntabwo twakomezanya aha noneho twakicara tukaganira tugakomezanya arababwira ati nanjye mukimara kubimbwira nashatse ubundi buzima ubu mfite ahandi hantu ngiye kwerekeza bituma ikipe ya Bayern ijya ku isoko ishaka undi mutoza aka kanya turavuga umutoza yakuye muri ekipe ya Bayern nta muntu n'umwe abitekerezaga byasabye Pep Guardiola kabwira ubuyobozi bw'ikipe ya Bayern ko uyu ari umutoza mwiza ko babanye amutoza ari nk'umukinnyi ajya gutoza ikipe ya Bayern ayizamura mu cyiciro cya mbere irongerera amanuka abantu baravuga bati ni gute ikipe nk'iyi ngiyi ifite Champions League 6 ni gute ikipe nk'iyi ngiyi irwanira igikombe muri shampiyona y'Ubudage nubwo atari inkuru kugitwara ni gute ikipe nk'iyi irwanira Champions League ujya kuzana umutoza nka Vincent Kompany tutazi mu yindi kipe ikomeye icyo kintu kibi kibazo rero byasabaga ko agenda bagahita bamuzanira umuntu byibura ukorera izo rezilita abantu bakagira akantu ko kumwizeramo gake kubera ko yatangiye kwitwara neza nta kindi bari gukora usibye kuzana hari Edward Kane rero nkabibona ko uyu mutoza mu bintu yamaze gukora ekipe ya Bayern ifite undi mukoro wo kuvuga ngo aba bakinnyi bakuze yego nibyo twamaze kubazana Nicolas Jackson wamuzanye nk'inizanyo Luis Diaz wamuzanye akuze abo ba Joshua Kimmich barimo baragenda ntiwizera ko baraza kugwa izindi sezo zingaye mu minsi iri imbere ufite abandi bakinnyi bakina muri defense ubona ko batari kuri level nziza wenda mu kanya turinjira kuri Dato Pamecano ariko ubona ko nawe yatangiye kwifuzwa na benshi bisobanuye ko rero ikipe ya Bayern ikwiye kufatirana aka kanya yagize nka quick fix navuga ko ngiye kari kuba successful kuko barimo baragerageza kwitwara neza ku mutoza mushya ku bakinnyi bashya kandi batari bamenyereye shampiyona kuko nabo bakinnyi turimo turavuga bari kwifashisha sa abakinnyi bamenyereye shampiyona y'Ubudage baturutse mu gihugu cy'Ubwongereza bari kuza bagatanga rezilita rero uyu mutoza Bayern ikisabwa nukuba byibura basubira inyuma bakavuga bati yego nibyo hari ikintu twari twamaze gutezukaho hari abantu twari twataye yatwaraga umwiza w'Umudage noneho hakaza undi mwiza uri kuri level nziza kandi muto no Robert Lewandowski uraza akabikora agatsinda ibyo bitego ariko abeza b'Abadage nk'ubu ngubu usubiye 2014 urasanga ikipe yakinnye yatwaye igikombe cy'isi abenshi bari Abadage kandi byaturukaga muri iyi kipe nujya no guhera no mu Rwanda abenshi bari aba Bayern Munich bari aba Bayern Munich kuko nujya no kureba no mu gihugu cy'Ubwongereza hari ukuntu ikipe ifitemo abongereza benshi bayiha agaciro cyane mu gihugu cy'Ubufaransa usanga ikipe ya Paris Saint-Germain ifite abo Bafaransa mu gihugu cya Espagne Real Madrid na Barcelona PSG nayo irimo irabyiga niyo mpamvu batangiye kugenda bazamura ba ide ya ba Barcola bazana ide ya ba Desire Doué bakaba basimbuje Donnarumma Lucas Chevalier icyo kintu kiba gifite icyo kivuze Bayern ubu tuvugana hari umukinnyi w'Umudage wavuga mutoya yo ubwayo irimo irazamura ejo bundi ko twabonye muri Euro barimo barakina bakubitwa na za Espagne ntitwabonye bari kuzana ba Robert Andrich ba Bayer Leverkusen ntitwabonye bari kuzana abandi bo ku ruhande urabona ko nabo bakinnyi bakina muri Bayern bari gukoreshwa mu Budage ntabwo ari bo babikoze muri iyi myaka ni Jamal Musiala waje mbere akiri muto rero biragaragara ko icyo kintu nk'ikintu bakoraga kikaba cyafashe ikipe ya Bayern ndetse n'ikipe nationale ko bakitwara neza bamaze kugita bafite ukuntu bagomba kucyubaka kandi bagafatirana muri iki gihe bagifite abo bakinnyi bakuru kuko ku myaka 32 hari Edward Kane ntabwo uravuga ngo ndaza noneho kubaka ibintu mu minsi iri imbere kandi none ntuvuga ngo ndongera mbona undi muntu nka Harry Kane uraza gatsinda ibi bitego yagorana kubona undi muntu w'imyaka uraza gatsinda bino bitego bakwiye gufatirana muri iki gihe bakazana rero abandi bakinnyi bakiri bato cyane bagasubira kuri bwa buryo bubaka ikipe ya Bayern Munich bikafasha n'ikipe nationale ku giti cyawo ubwo twibutsa abantu ko muri 2014 ibyo anyuzemo neza cyane Pati NDP7 nuko muri 2014 Bayern Munich yajyanye abakinnyi batanu mu 10 bagiye mu banominizi ba Ballon d'Or 10 ba mbere 10 ba mbere bagiye mu banominizi ba Ballon d'Or Bayern Munich arifitemo abakinnyi batanu Paris Saint-Germain ko gahigo ikavanyaho muri uyu mwaka so byumvikana ko babaga bafite abakinnyi beza muri Bayern ariko none akenshi n'umubare mwinshi ukaba ari abakinnyi beza b'Abadage so magnifique nashyiraho amagambo ya Max Ebel agaruka kuri Serge Gnabry na Max Ebel agaruka nanone kuri Dayo Upamecano abikomojeho neza cyane Pati aba n'abakinnyi babiri nk'uwitwa Serge Gnabry abantu benshi babonaga uyu mukinnyi uko ameze nk'uwarangiye ko atava muri Bayern kumwe aboneka undi akabura ariko aka kanya makuru ari kuva mu gihugu cy'Ubudage nahoze nsoma za Kika ikinyamakuru cyo mu gihugu cy'Ubudage bavuga ko witwa Serge Gnabry Bayern Munich iri gutegura ibiganiro kugira ngo imwongerere amasezerano ibyo ngibyo byo rwose birahari cyane mu gihugu cy'Ubudage hanyuma undi no witwa Dayo Upamecano Dayo Upamecano
nawe amakuru ari kuva mu gihugu cy'Ubudage there is a strong desire barabyifuza cyane ko Dayot Upamecano uyu mudefenseri w'umufaransa nawe ari buze kongera amasezerano muri Bayern Munich. So uyu ni Max Ebel avuga ku bijyanye no kongera amasezerano Dayot Upamecano na Serge Gnabry. Ati there are very open talks, hari ibiganiro bifunguye especially with Dayot Upamecano. by'umwihariko kuri Dayot Upamecano. It's no big secret that we have a great desire to extend Upamecano's contract. Ntabwo ari ibanga twahisha yuko twifuza kuba twakongera amasezerano Dayot Upamecano. And as far as the other players are concerned, a few contracts are expiring. Urebye no ku bandi bakinnyi hari aba amasezerano yabo agiye kugera ku musozo. Players who have been at FC Bayern for a long time. by'umwihariko abakinnyi bari bamaze igihe kinini muri Bayern Munich. These are players who have a completely different perception of themselves but also of the team of FC Bayern. Aba ni abakinnyi bafite ibyiyumviro bitandukanye ku giti cyabo birebyeho ariko nanone no ku ikipe nka Bayern Munich. And it goes without saying that we always think about that. Ariko akenshi abenshi nibabivugaho yuko twe ibyo bintu tuba tubitekerezaho tubeza n'agaciro. When we think the time is right, we will start the talks quietly behind the closed doors. Nidutekereza ko umwanya mwiza wageze tuzatangira ibiganiro twiturije inyuma y'amarido. So uwo ni director of football bamwita Max Ebel mu ikipe ya Bayern Munich. Ikinyamakuru Kika cyo cyanditse ko Christopher Friend umwe twavugaga sporting director wa Bayern we ngo hari n'abantu bo muri Bayern muri body ya Bayern bamubwiye bati gerageza amasezerano y'uyu mudage Serge Gnabry. Abantu benshi batangiye mu gihugu cy'Ubudage gushinja Bayern Munich kutagira abakinnyi b'Abadage bayifasha. Urumva barayishinja cyane nk'uwitwa abana bayo rwose kuba baratakaje Nick Vortemet batamuguza akigira muri Newcastle. Abadage benshi babivuzeho na Toni Kroos arabataka aravuga ati muri kugura muti Florian Wirtz ko abacitse yavuze ati sindatora gatotsi urakoze cyane kibazo timurambirota. Bakavuga bati no niba Bayern itakaza Abadage bayo beza ati n'uyu nguyu Serge Gnabry nyabuneka mu mwongerera amasezerano. Dayot Upamecano baravuga bati niba mwarazanye Jonathan Tah mwiza w'Umudage Dayot Upamecano nawe mumugumane mwubake ya kipe ikomeye. So ni gutyo bimeze rero kuri Bayern Munich. FC Bayern barabona nandi magambo akomeye cyane Max Ebel yavuze kuri Serge Gnabry avuga ati rwose turabizi neza ko amaranye igihe kinini na Bayern kandi igihe cyiza cyane kuva yaza muri Bayern. Ahantu avuze hari ijambo ryiza yego. But I can assess what I see now, what Vincent Company is doing with him, what Serge is doing on the pitch. Akaniko kantu kagiye gutuma umva ngo yagize ibihe byiza cyane muri Bayern kuva yayizamo niyo magambo atangiriraho. Ariko noneho hagati ati I can assess what I see now, ati ngewe ndita kubyo ndi kubona kakanya. Ibyo Vincent Company ari kumubyazamo umusaruro. Icyo kintu bakakira bakavuga ati tumwongera amasezerano umwanya mushya ariko none akanexera arimo arakora performance excellent. Mamya yuko ubita Julian Nagelsmann ntabwo azongera gushidikanya. None muvune ya Jamal kuko ari kuyitwaramo neza. Wenda ama contracts namara kuba official tureko nawe yatubwiye ko bagiye kuba ari kubikoraho behind closed doors. Uzagiye cyo kubisesengura ariko Sofa Gnabry mikino 12 amaze kugira uruhare mu bitego 8 Cedro. La season yari nyaburu tuje ukonje. Ariko Cedro wenda mbere yuko tuva kuri iyi ngingo hari n'ikindi kintu abantu bakwiye kureba kuri equipe ya Bayern ikoze squat inshuro 3 muri defense yayo. Reba kugira ngo bazanye uyu wagiye muri equipe ya Manchester United Matis Delay nabwo yegeza nabwo muri Bayern yegeza umusaruro. Bazanye wo bita Kim Min-jae baramuzana urabona ko nawe byamaze kwanga. Avuye muri Napoli ari umudefenseri mwiza. Bajya muri Tottenham batiro bita Eric Dyer abo naba defenseri batatu. Dyer baramurekuye nawe. Yego baramurekuye. Kuzana aba defenseri batatu ukaba wazanye Jonathan Tah. Dayot Upamecano ari we muntu wavuga urambye muri iyo defense ya Bayern. Nuza ubwo se nuza gutakaza Dayot Upamecano Jonathan Tah ari mushya warakoze none icyo kintu nukora flashback batatu bamaze kubatakaza. Nago bakoze ya gahunda ya wa mutanti mwendo wa copy na paste. Urumva ibyo bintu babikoze kuri Philip Lam bazana Kimmich. Sibyo baramutegurira muri iyo nzira. Sibyo ibyo bintu babikoze ubwo nuvuga Kimmich uramushyiraho ngaho nuvuga kuri Goretzka batagari Kantara bamwinjiza
kwinjizamo Yego. nureba bari Loisan uburyo binjiyemo na ba Serge Gnabry ubona ko mu zindi secteur Dante ndetse na Boateng baragiye ubona ko Bayern iyo yari yiteguye gukora icyo bita exodus basohoke tubone kubaka bushya ariko ubundi busanzwe uko Bayern twari tuyizi umukinnyi yasohokaga umusimbura ari hafi niba atari buze muri iyo sama bari kumwe muri iyo equipe ubona ko rero kuri defense n'impamvu biri kubakoraga cyane ni ukubera ko icyo gihe batigeze bakigera nibyo ngibyo twavuga kuri Bayern Munchen mu gihugu cy'Ubudage ubwo ni nk'igihe Manuel Neuer nawe azagendera bashatse kumusimbuza Yann Sommer aravuga ati sinjya rya bench nagaruka muzande kure ngende Yann Sommer aragenda ubu afite undi munyezamu witwa Jonas Urbig nyina rya bench araho ngaho bazanye umunyezamu nabonye ejo bundi bari bahamagaye witwa Alexander Nubel bigeraho bakaza bamutiza ubu ngubu nabwo ari mu ntizanyo muri Hamburg niba nibuka neza ni muri Hamburg ninde Alexander Nubel nawe ubu ngubu ari mu ntizanyo urumva yitwa Alex Nubel Alexander Nubel urumva ubu ngubu ari mu ntizanyo mu ikipe ya Stuttgart urumva bivuze ko Manuel Neuer nawe agiye sinzi niba uyu Jonas Urbig nawe azaba ari ku rwego rwo kumusimbura Alexander Nubel birirwa batiza ubu ngubu akaba ari muri Stuttgart nawe sinzi neza niba nawe azaba ari ku rwego rwo gusimbura Manuel Neuer icyo ni ikibazo rwarazamu nawe niba atabyitondeye so tuve kuri Bayern Munich tugende kuko turayisesenguye cyane bya nyabyo